I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na ovaj video na kanalu. Kako ste ljudi moji, šta radite? Ja sam danas za vas pripremio neke zanimljive činjenice o psima. Ne zaboravite da ostavite like i uživajte sada u klipu, krećemo. Najstariji pas na svijetu živio je 29 godina i 160 dana. Ime mu je bilo Bluey i rođen je u junu 1910. godine u Australiji. Svaki pas ima jedinstvene šare na nosu, baš kao što je slučaj s otiskom prsta kod ljudi. Loš zadah kod pasa je znak stomatološke bolesti ili nekih drugih zdravstvenih problema. Kučići se rađaju slijepi i gluvi. Većina otvori oči i počne da reaguje na zvuke tek posle 2 nedelje života. Čulo mirisa kod psa je 10.000 puta jače nego kod čovjeka. Nacisti su tokom Drugog svjetskog rata pokušali da nauče pse da govore i čitaju. Hitler, poznati ljubitelj pasa, nadao se da će životinje naučiti da komuniciraju sa svojim SS gospodarima i podržao otvaranje specijalnih škola za pse gdje bi učili da govore. Nacistički zvaničnici regrutovali su obrazovane pse iz svih krajeva Njemačke i obučavali ih da iskucaju signale svojim šapama. U Švajcarskoj je legalno ubijati pse i mačke za potrebe ishrane. Neki ljudi u ovoj zemlji smatraju da tu nema ništa neobično, jer meso je meso, a najpopularnija rasa pasa koju Švajcarci jedu je blizak rođak Rottweilera. Na Titaniku se nalazilo 12 pasa, od kojih su samo 3 preživjela nesreću. Jedan od njih bio je Pomeranac Lady, kog je vlasnica umotala u ćebence i ponijela sa sobom u čamac za spašavanje. Ostala 2 su Pekinezeri, čiji su vlasnici bili Henry i Mira Harper, i Pomeranac koji je pripadao Elizabeth Rothschild iz New Yorka. Svi psi koji su se nalazili na brodu pripadali su putnicima iz prve klase. Najmanji pas na svijetu je Chihuahua Brandy, koja je dugačka svega 15,2 cm. Brandy je rođena u decembru 2003. godine i živi sa svojom vlasnicom na Floridi. Vaš pas može da se razboli, pa čak i da ugine ako jede čokoladu. Veterinari kažu da je čokolada jedna od najčešćih uzroka trovanja pasa. Prosječan pas ima inteligenciju 2-godišnjeg djeteta. Istraživanje zasnovano na testu za razvoj jezika otkrilo je da psi mogu da nauče do 165 riječi, uključujući signale i gestikulaciju. To je jednako broju riječi koje je dijete od 2 godine u mogućnosti da razumije. Lajka, prvi pas u svemiru, nije mirno uginula kao što su Sovjeti rekli, nego u mukama zbog prevelike temperature zato što se kabina pregrejala. To bi bilo to ljudi što se tiče ovoga klipa, ja se nadam da vam se klip svidio i da ste naučili neke nove stvari o psima. U komentaru pišite tem za sljedeći video, ne zaboravite se pretplatiti na kanal, da pristanete zvonce, da lajkujete ovaj klip, da me zapratite na Instagramu, link vam je u deskripciji. Tako da to je to, sada slijede pozdrav i uživajte mi. Ok ljudi moji, to je to, ja se nadam da vam se svidio klip, sada da puno ne dužim idemo odmah u pozdrave. Veliki pozdrav za Srđan Savić, Ister MV, Mafijaši Cela, neki košar s YouTubea, Games HD, Živko TV, Anđela Veselinović, The Mark 7, Strale Car, Let's Do It, Games HD, Raša, Superman YouTube, Only Leila, Johnny, Miloš Marinković, Miloš Petrović, Milica N, Drago Biorać, Strale Car, Aubameyang 9, Matija B, Jake, Kristijan Đedović, vjerovatno, Boško Jevti, Seljački šmeker, Superman YouTube, Zvezdana Milić, Miloš Petrović, Miloš Marinković, Šaka, Boki Player, neki košar s YouTubea, Games HD, Drago Biorac, Nikola Nikičević. I za kraj, Čeki Dubstep Gaming, neki klošar s YouTubea i N-Music. Ok ljudi, znači hvala vam puno što ste komentarsali prošli klip, ako i vi želite pozdrav, sve što treba da uradite je da se subscribe-ate na kanal, pritisnete zvonce, u komentaru napišete nešto i samo na kraju stavite hashtag jesam. I da ljudi, tada vas pitam da li želite da ubacim i shoutoute na kraju klipa, znači pozdravljao bih jednog iz komentara, dogovorili bi se kako. Tako da pišite slobodno komentare i to je to, uživajte ostatku dana i veliki pozdrav.